suma no ye abosom no ema abosom no madoso bosom yo ho afa se tando bonbon tando kosi ta kwabra teku te yaw te kofi te kwame ni ta kosi. Via Santini Online Radio, your number one in all things Asante man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy. Na kwaba emranananu media ya no die shemu me ya Santini Media so whether on my Facebook, YouTube, TikTok like you media shema for ensan kebi who adwenche ni kwesembia comment section Facebook and TikTok following page no my YouTube and so subscribe page no e dey amenananu media di say dey kan dey bia bom ekere wo no ye nananom esma Santima e dey nkomo fa Santima mo obi pe media wo diboa e ma Santima fa ntoma pa efa any day e do ba be pie mo e wo bafo asabre koja wosu ababi otoso miensa a oye otumfo nsuma kwan no ye nana ene bedi nkomo nana be dwumadi so jebre na ye eni nkomo wosomfo switi nana dankwa nana emo kwaba emrami ya Santini Media so ya ena ya da se papa ana ada ma udene se ne boni ye ba fo debi kakakra ba chani atene me kakrai e frame ba fo asabre kuja wosu okay kuja wosu okuja me na mesa gubiti ye peko ba asabre peko papa okay ntina Santini adwe pemo obosu akwa ma ndi yedi mpanini asabre no suma kwa di mpanini asabre okay asanda ka nyina baka ho to bo asabre no obokundi okay asabre mrane se maka kuja wosu achwani bako so ne kokoto na aseka bredi ewu oduefo kurokun waje so takrabo di atuo ni na ya sabre mrane aba awere anoma no mani anoma bi obese anoma nyina ye ne no enti bidi na se no okay na ebe dance boy na udipien sumankwa hene na nkasam mu abakosanda kanze sumankwa so tie di no o se suman ezo wakan suman ya no de kwa na soso de suman nyina ahima o santa hene ni shemo no ade oye bia no enyamesa no odumo okay wa hye de bibia pepe frite to do titi odwangwambo ade be sisa bre bibi oboye bia danokwe o santa wonya fun so na ya de ba ko pa ko ya tiare bu faso ma da ko de binana abenwa sikadwa no gofo tiare bu faso nso nyame na ye hye abenwa e ba ko pa possible ni nyansa mo beti wa yebi na nso e ma na dwene se ba na dwene so a tumi wo so onya asamu entra ba asante etumi no asu negoso eyekesa ena ve ye hwede sabe predwasa wote ba nwa so a enim de se de skedwa ahye ne ma no saa de kono nti shisha Sante jere iwe Sante wa shisha no gise Yesu ba na tosi okay onya bae de enti tosi ebia no obae no foforo agro oba ebe ka kire ajenkwan se saa ne yepo saa fa be ka ho ha we shomo kena kra saa wa shomo na na ha nsumankwa sumankwa de nsuma nyina wo sa Asante abosom asu akono wo yeka abosom no a ewo atano atano no ye atano fufu kobi ati akoswa asu mutando ni nyina ye mpanefo a enanom ye chechire kuri
eba to wo mu we ni be free e nyame nsa na odwuma nyame na ye ni nyina na so nyina ba kan so bi so bi da ofin boabo oda sisa edi sa da me kire so da bgare da ho fi asana ye wo me be na na kro ye be wo no to nyame nsa na odwuma ni insuma kwa no o sante shemo class da bi me pe mabosom apemasuo mabrafo suma brafo eni bibia me nyo bia wasabi nyo ma da no eni suma kwa nti suma ngira ema erefi otiwe asware shaw na tumi wo bo a e suma yo sa wo chebo na so suma wo a suma belt ebo so wo a na se obanse no yeah di so sabe o tomba kura mo na so wo mo a tene se me just me se suma ne bosom so ne be ne dem suma no ye abosom no ema abosom no madoso bosom yo wa fa se tando bonbon tando kosi ta kwabra teku te yaw te kofi te kwame ni ta kosi samperfo nyina ya mano ya doso papa bosom yo wa na de ma be hwe duasa enti se atiba fokura na be abuja be do no mai aso ba tan namba ofi ne mane nyina so adwuma obi ayo obi de kwa bochire kwasra na de hye ho obi de ye de yefu obi de ye de ko nsum ko yinam obi de ye dwadie ni nyina na esuma ebi wo sirim ebi wo mfante ebi wo babia ti ni nyina mo no ntinda se woda mo atwe ye so nyaare se fa boni ani de rate ko ti obi da so wo hu obi da sebe na ho sako emu na bofia twiye na ebia na one ho obi da hia nti eka sumaya abrafo no na atano ne mpedefo atano de to no ene kureka yese bosom hene ene ne tano tano fufu na wo krobia bi wo bia no anya da ne esi wo hene bi na so wo hene so de abebo yewura satene tano bia da e wo satene suma bia wa ko tu free wow se bo le go togo ko free bo kokura na wo satene ma kwa de yewura satene dia enti wo so djuma de so di baro de boss ma kwa ene mere so satene no e wo se we yer pepe okay satene yenye bibi antia no na godo malam ho a wo ko ju konvo wa wo bodi se ho na de ba ho wo do na ape ntimika na enya yuma so okay enya yuma sa na obiri kwa fo share no enya yuma ohuru satin de she otobo so da sada abenga nyame boyo wo bodo kan de tando bi aba obase hene a woni ne ma na yire no na dam na brafo de ba de wo wi kasapra ho de wo wi atagwe bito patese doka bibia wo mo de o masam no o mo de papa de tie eno mo so ye papa no ne papa ro so se ko jebari ko di jo ba me pa second mo do ho ko di jo ba no o ba no report oja akọ onana no ho ye ko ye bibi o kan no wo yare ti se yesana yare ane pie mo na epie ho nam enti aboso de dokurere ama gewu na nenda ko se bodi
ya di hwahachi akodi akirama na na mapisa na number 2 wo fikwa wo mu ana economy chef kese wo jase okay no na ma uye nsuma kwa influence so be say no kure pere nsuma kwa no ye fiku okay no wo ananum a ka mama nsuma kwa no we pe okay wo o ma hwa boso no so bese nso a yeso no ele piame okay asana nana nchira ahire amanchia aseche nkwansa okay nkwankwaja time manso abodom urampe otufo urampe na fe otufo chane na nakokusu na ye sumankwa kanene ka chobodom ka ho okay wase waye mahene so free sumankwa na mafo ka ho waye mahene o free sumankwa okay nti wegira na sumankwa na sampere fo gira na kampom idi juba salwa de di basa tante no ijayo mudedi ai daga okay na udi tijara ko pension na o tijara ko be fa da ya enti sada eko okay sada ko pepe enti ye so no jase wa wono ene jase fiko jase fiko emuni ewo ye mama hene okay sumankwa hene na bedi akire ne mama hene sumankwa mama hene bedi sumankwa mama hene 12 December 1988 me 40 years asem you ka 40 enna bedi sumankwa hene mia nura dawba elevating na baye sumankwa hene the same 12 March 2012 okay and this is a carrying in a moment as a banyan fee and we are sound soon about us. Ina no why dear Onyame ma bosom me nkondwa na aye me tumi na woni ade abo you guys ba nkwedi o na kan bebi na ai adoye na yehwe mudwumadi se nsumankwa hena ade apoten na wo ye nukura hombambo na santamai bibia yeho asebia yeso akwa na sa sede okontokota ede no so ko to doctor drone bibia enso akwa de ye de no ya na paper ayo sure bo asam nti ya fact twa okay nti metu akasa mi ya santen doctor mi santen biofo okay BBC na hia masa me hwe akire a masa de hwe akire ndira santen da bi edi kugoro da bi ni kugo ya tu ebo ase ho dwe bi yawo ya wo de so de about to form sir ye de koroje na ho antejima so ya no momboso do horo bia na waka wano atum sa pepeji so akwa sam de kureni o yire me se de na semi do su kopa no ho sam de menka o yi bogra menka Mia Santini Online Radio, your number one in all things Asante Man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy.